Lugis atau lagi dangdut lagi duling di tahun ini. Ya dampak kina urup-urup mana mau tu biasa lo solo waktu ku memendre Makkah ya to miro matu wala hal oleh-oleh ya boleh solo biasa waktu ku memendre Makkah bedana nomor siaga bedana
Dia tak kabur sila surang. Bojes lulus na ya aman jadi cala. Pakai sama kursus. Iko depa. Hah? Jolo utang-utang mana ngirup pures Solo untuk komen remekang Imariati Pasolona 200 sabur untuk sajadah si baci remekang Iba Ira Cila Mekah Silosi apa 100 misabuna solorang Iropole Kandari Pasolona 500 sebut runtu ceremak kasilosi sajadah tapi na pepadatu sabu na pertama biasa jadi 100 pisabu nape biasa padatu pasolomu jadi 100 pisabundi pol Pak masih nang kemalang apa bangko-bangko makanya ngayano senemon din nasa memita ko tema pakai aja kada kak matam basi ko 500 sabu apa masuli-suli tuan makang majit tim cawe kasih sojo hai iku matu pakwa kai boy sabo-sabo tu burikum taro pacuat-cuat aku tuh lo kan apa kama penulungan ngasu lapo karo tangala na sa pisa majit majato nga palit tapamu tani agak pakwa kici ya biasa hobi mo makukuinrang bada ka jumpa ka na makarupul aja maruka baju nama tua kular dia ya ko bansa na escalator men remakan na sa metok itu bawa unta lisu opak na mangidal ada sih kok kotok kalukiwala mangidang apa na mulai moga pereng say matawan itu bele-bele ngopo opak na mangidang ay aja cuma tepak kuar maja apa aja ngidang aku ya pa puas iko jame zaman aja na sa pisan tarono soyo manang kaji tolipo paminatanga ya pasa din namanya menyawa ko loko gas air pak bisa pening mulai iko na awe siaga memang mau aja buat nama komodele men Makkah siaga mau aja ay dia lalu pemerintah ya lalu agak kok lalu lancira kelima kaya minre umri sulang kedua kamaliwa kedua to kasih saulat tu cicang ngapusa bende patu pelek nangka wah maka da meto jero ramat ko wah nani semua dong pon lalu tu maka dalem mana ya innalillahi akel aku palek dodok dengan asa kalagu mo dengan aja kalagu arak ya kebetulan boleh ke arak mas sekolah ke rumah sakit jiwa mah acung cewek aja sih masa padu kiasan nasi tangi makwami ya ujama murenang kanan reapomo iya ya selama yang bubeni anak nama toko terutama di rumah sakit sulang akan apa mana goncuk gincu musa bisa atau 5 dak kayak kuisimu os akan aku kere os perkenalkan Aji Siriati Benena Langin Puru lagu Arab berjudul Ya Azzal Walai antum cewek kaci saya bisa bara malang-malang nggak sadamu terima kasih tata medale tak latihan muki jolo kenapa ki latihan makan itu nak jago mak deko cuci manang kaji pada kupur jago rutimun dah mak jalo senang ya ipamu
Iya tipam konale tawana wendo. Pura sika na pacua-cua na galilu sika. Napa na luta aji. Sapar narudi. Layo jala dali rasa to na rumah to kulo makan tero. Tam nih. Assalamu alaikum ya assalamu alaikum ya assalamu alaikum manukna amureku ya assalamu alaikum ya assalamu alaikum ya assalamu alaikum manukna amureku manukna sapina manilana itina bembena nyarana puramana wala walai manuna walai telona lolo bapanal bapana walai manuna walai telona lolo bapanal bapana. Terima kasih Tata Badaleta. Alhamdulillah. Terima kasih aslina. Ya assalamualaikum. Terima kasih sapisa. Ya assalamualaikum. Ya assalamualaikum manuna amureku. Walai manuna. Walai telona. Walai manuna lolo telona lolo bakwana. Terima kasih Tata Badaleta. Oh, terima kasih Tata Badaleta Isurutoma. Manuna itina manilana nyarana bembekna telokna puramana wala ho. Terima kasih terima kasih banyak sapo dan itu gak kurang matu bisa dan peloy. Alhamdulillah kau besar maka pun dasarnya sadi windo karena podong kasih dalih atau mapigo na yundaki sidi tanggal saya matu lele boleh kau kendarin uca taknya meninggal apa unro penting nih acara soalnya angka acara kejupan ada ulau pada to yundanga aci kega ko indra ko majamai antu le soro mesti cawe kakwe karena me cawe kan kutu kega ko jadi boting iram ada sampai kakona pekanjari asi sumpungemu malu benengemu marlakai merbene bibirnya Bu Aji bibirnya dikondisikan nasabak kan itu arah aswe. Assalamualaikum ya ahlul kubur.
Nurena isnad فلدوني كما على سمعني خليفة يحلى عندما عيال القبور Kati masa kato mate. Aci Khalifa apa mula na ile tu dia patuma pasele nuleng ka janda jatuh cinta. Pas ni tani makku de gaga gugur. Assalamualaikum ya ahlul kubur. كما فأسابيل من البة مساه Syukran. syukur si runtu malang ya raswe ما تهمون mal kamana awa khala saba an may mabasara manina terriro na Iya kumane na pasusu ya nama aja na jalo. Iya. Makanya Romelo podangi botingnya makada. Iya ko benewe iseng cede aga na poji di lakayet. Sebab magai 2 mintu bawang. Andre tamisi ba Andre tak ko 7 moye 2 insyaallah dena tu kita sadiwam cocok kan? cocok ya Engkau tu kapan memang sampai kan? alhamdulillah kami sanahudul lahi kama an atuda botin Gede masa. det tudak botin itu falasan nakala an tudak botin asang ada Lama ko temena, mo temege kadire. كمثلا عنا عن تلبة لعورانين على المنزل محمد ريانو Gede masa. makun urani monri makun riolo ang kalingi jolo malani mislima ana ahmada Aga. mapotoy Oh. itu gari iko gari makada na foto Ma apa itu? Oh, si Wei si hao de ji. Hang hao de li de. 第四个嘛考当神奇考了我样嘛的嘛好个是姐，小姐吧当好的很是我的。还有无的喜欢我东西。好嘞嘛Oh, lewat sisi. kamu jangan cerita kalau soal Cina Mate. saya punya kawan kemaling kawin orang Cina Ayah. kawin dengan orang Bugis Ayah. Kan asal. itu bilang orang Cina wah teman saya dia bilang enak sekali kawin dengan orang Bugis Kenapa? saya bilang kenapa dia bilang boleh ya Allah boleh Mandri boleh Mandri melender hanya langsung bilang kalual Kalual. Sensi wajib otak saya. Orang hao de ta是wajib. 谢谢。 Cina isi 谢谢。 ha Cina isi Cina isi Isi ah. Cina isi Kan ini rundi. Mr. Mo katala Cina isi Aga. na Cina isi Aji je jolo apa mak? Aji je motor ke pak mak kumitumi di Komalawa ihi. Tetap le pakai lo. Peko si cerita na yer biasa ro buting ire tatuda Yang jenam cerita pak itu boting ye koso itu dah tatuda ye ko wanita toko lengan. Ya ko toko ni sidi lengan ni cidi. Kayak ci 4 kilo si jolo. Pak mencawe ni di made. saya si bawi tahu si bawi boting Weh, taruh masana. Makon iro biasa Mercedes ime toy pasibaw si bala suka ala nape mapangat ala suka ala tume manitimun na Mercedes iro matu Mercedes kong kadale na mendre makka nape ko kapala ala tume manitimun na mabaw ko bitulay onro lampena tanya tu deto nang kawacarita timu sa pisanga de nang kawjali ko ya kawacarita timu ka palagi ko isi de sisa nang kawacarita rita isi tu ya Tanga ada jemuan di ko de na malampe monyo ko Oke Bu Sai pendek si jolo dari tadi. Apa sih dakke sih? Apa sih dakke sih? Mak butuh nih tak saudara na boting orang nih. Baik, kita pada mau yang nunggu. Oke, kita kembali lagi. Coba balik ko sa pisang. Pada wita ko dinalik kantong-kantong. Allah. Manang ka mana aji matapay tilay. Baik, kita kembali ya. Pakai lo nih jolo sih. Jolo kadaka magi jadi na joka kapalay latal apa yang paling penumpan ya yasit. Selama kita sapoy. Oke, kita kali. Mau ke menyanyi? Laki-laki jolo
Eh aja, ah, ciki ciki, cik, aga aja pelik. Ah.